Biyag ti tao. Nasaya at tadakan, Ronnie, honey. At the good news ko ken ka. Oh? Anya rita, Ellen, honey? Ala, sumrot ka pa eh. Oh? Anya rita, good news mo. Magagaran ako na makaam mo. Honey, nagbungan tin na yata. Masikog akon. Ha? Kamaudyanan na at danton anak ta. Iso aplanwan tanti pa nagkasarta. Kwa? Oh, apayakas na tilangam. Kasla natulala kay di na amom ama si Kugak. Saan ka kadian naragsa, kani? Kwa? Saan naman na? Naragsa ka, Ellen. Kasano, agkasarta ka din, Ronnie? Pagsasaritaan tayon ti pa nagkasarta. Agawitan ijay lugar mi. Tapno maam-am muda ka matanda na ng kantatang ko. Ellen? Ladingitek. Ngam saan ta mabalin ti agkalaysa? Taapay man. Pakawanan nak no nagilimadakan ka. Adan asawak, sakbay anagam amota. Anya, Ronnie pa nga asim. Di nakramagan itikas na. Sa anak ka makirinrinabakan ka. Pudno ti ibagbagak. Pakawanan nak ko ma. Di ka matanagan. Tadyak pagtalikodan ti pagrebengak iti sikog mo. Itod ko ti kasapulan na. Kabayatan ti panagdakkel na. Apay anaaramid mo tikas to'y kanya, Ronnie. Apay alino ko na. Hinayat ka iti husto. Nga maapay akas to'y tinsubad mo kanya. Apay, Ronnie. Pakawanan nak ko ma, Ellen. May salang ti makagapo. Naimbagak ti pudno a kinataok sakbay nga inaram ka. Sigurado adi nakaklunan. Isa, maawatan ako ma. Maawatan? Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak? Kidawam ti panangawat ko kan ka? Napanan ti konsensyam, Ronnie. Naulpit ka. Ay ayaten ka, Ellen. Sana pudno dayta. No pudno ngay ayatan nak. Di mo maaramin ti mangloko kanyak. Apay, Ronnie. Pakawanan ako ma. Kat no kasapulan adusaan nak tapno mapakawan nak. Sige, aramidem. Nagsakit. Nagsakit tinaramid mo. Nay, si kamot gayam anak ko. Nakalagip kamay na nagaway. Ala, sumrak ka. Nagyaman nagtatang. Le, nagdadakkel mo't nagitabagahem. Apay, di ka nagsublay ti lugar ang nagkapuam. Diya ka mo, tatang. Basta nagbakasyon na pailaan. Takayat ko ti aginan. Le, ako reka. Apay, alimlim tag nagitamatam. Nagsangit kan samat anak ka. Ay, saan, tatang? Napuyatan naklaang. Iso akas na. Agsangsangit manen jay anak ta, Elma. Manipod simang pat diti balay sumanangit. Andan samat problema jay anak ta. Kasarita man tapalutputam. Ay, kinasarita ko na lakay. Okay. Masikog ti anak ta. Kati problema. Ada asawa di nakasikoggan ko ana. Anya? Masya nakiti anak ta. Ay na. Inanlilaw da piman. Damo na. Baro di nakirelasyonan na. Kamadamagaya masawa na. Kat sana lakano imbaga ti agpaisaw. Edi imbaga ti anak ta ti panagkasardan. Anya? Nukas ta. Agpas ngay abalasang ti anak ta. Kapilitan alakay. Ay, jak ni namnama ti kasda pagbanagan ti anak ta. Ay, makalwaak.
tay nalilaw damatan. Apay at ti pa anak tamat, ti pinagaramidan day ti kastoy. Okay, ayan di lalakin nga eh. Pinanawan na ti lugaran nagtrabahuan na. Pimanawan iji dagus na. Di na kanukayat ngagsinada ngem ni Ellen ti nagpursigi ngagsinada. Katuwan anya pala aga po nga ibantay na ti bagina iti dayja alalakay. No damot kaya masawa na. Wag nga roda. Iswa na sakit tinagam ti anak ta. Tara paap na ti makikalaysa. Ngam di na ninamnama. Akas di ti matumpungan na lalaki. Ayan yan. Mala, sa nabalay ta datamot adadakkel na. Di ta baybayan ti anak ta bakit. Tulungan ta. Anlingayon ta atap no saan na mapukawan iti namnama. Ronnie, kagap-gap po kay klinik. Ay na, positive. Masikuga kun. Nasurukan ang makabulan. Ha? Kasta ka di? Oh, agyamanak. Addanton anak ta, I me, sweetheart. Uwan nga, Rod. Ay, kunaklakit din no saan ta na maandaan iti anak. Ngam nala daw lagayam. Eksakto laeng. Tatalo pa'y mutla atawan na nagdanata ka sa agasawa? Ay, uwan nga, Rod Ay na, excited ako na maandaan iti anak. Kaya't kun nga awiran ta anak ta, Ronnie. Apay a pinaayabanak dito'y balayo, Ronnie, iho. Aday pudnok kada kayo, mama. Papagiso, tarimwar ni Aimee. Adda na panan na. Saan na amang nagtisaritaan tayo? Anya day ta, iho. Da kailang ti amok apang ibagak iti daytoy. Tada kayo ti inak. Ket amok amaawatan dak. Anya nga min day ta. Mama, adda na si Kugak. Anya? Sino? Naamamok iti social media. Agtrab-trabaho iti may sa akumpanya diti lugar tayo. Ngam pimanawan. Impanaw nan ti sikog na. Nagawi din iti lugar da iti naamuan ng addan asawak. Anya? Kayat mo asawan. Inlibak mo ti pudno nga estado ti biyak mo. Ti kaaddan ti asawa. Wan mama. Nasulisogak. Nailaw anak. Diya ka mo no kasano nga ibagak da ito iti asawak. Sigurado nga apaanak na jay. Oh, anyan. Apay nga inaramid mo ti kasta. Amumot ang basol ti kasta. Mama, Ngamuray no kasta. Di mo kumalipatan ti pagrabangam iti putot mo. Itad mo ti rumbang para kankwan. wan mama. Inkarik matkat di dayta iti na si Kugak. Ibagak na takan ni Aimee nga asawak da ito eh. Di mo biglaan di asawam, iho. Nang ron akat masikog. Amangan no maapektaran ti sikog na no ma-stress. Nang nagkuami na nagsaritaan nyo kan ni Mama Ronnie. Awanan ka itibain! Aimee, pakawanan nak. Nailaw anak lang. Si Kati ay ayatag, ta si Kati asawa. Apay anaramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Anya ti nagkurangak. Nakapasngay ka na, Aimee, sweetheart. Naglungpo ti anak ta. Karpro pamlaunay. Nagpintas. Aging ka kadita kat kaguranak pailahan. Di na ka di mapakawan. Kas makita mo't nagbalbaliw akon. Pakawanan na kuman. Di na kunguraan. Andan anak ta. Napakawan kan, Ronnie. Pinaliyo ka lang no talaga matla nagbalbaliw kan. Kat napanagnagakmat ti panagbalbaliw mon. Isasik isuglitan ti sigud alinangan ta. Oh, agyaman anak. Iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon?
Di mo ikan iti suporta ti anak mo iti ruwar. Tano aramidom ti kasta. Siyak ti makalaban mo. Papanantayo ka di nanang. Apay-api nagsukat dak. Mapantay ti ayan ti amam yan. Saan ang mabalin ti aramiden? Gaputagol uli magtalatan. Di namatan itad ti pagrebangan na kan kang anak na. Nanang, amangan no anya ti aramidan di asawa na kadata. Saan nga ijay balay da ti papananta? Amok ti ayan ti trabaho na. Iso nga ijay ti papananta. Ay, sige nga ron. Tapno makitak matan iti personal ti amak. Apay ngay may kayo ditoy. Kat di daan mo dito opisina nga daputot ko itirwar. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon, Ronnie. Kalpasan ti amin. Kasta ti ibagan. Kaya't nakaamakita to'y anak mo. Taladawan la ti pakakitkitaan na kan. Tatang, da kayo gaya. Neneng, di nakawagan iti tatang dito Juan. Tama nga no damakangag. Ala, umadayo tayo basit di tiruar ti opisina. Sige. Diyak kami namnamaan ti umayo. Isa pasensya kayo, Nelen. Lumabalin, diyak kayat nga agpakita kayo kanyak. Tadyak kayat nga agapa kami iti asawak. Umay ko la ipalagip ti pagrebengam iti anak ko, Ronnie. Nga anak mo mat. Awan trabaho, iso agipita kita. Marigata nak amang i-provide iti kasapulan niyan. Kanwan gayam, uray pinagtalikudamon ti anak mo. Impasurot ko latta ti apelyedo na ken ka. Anya? Mangtadak iti kwarta. Kat pangasiyo ta saan kayo nga umay dito eh. Adto iti 10,000 pesos. Das mat siguro na ita. Sige, tani, dapat trabahok. Agawid kayo, Ellen. Ala, agbabay kan iti amam yan na anak ko, tagawid tan. Babay, tatang. Kaya't ka ko mga arakupon. Sana mabalin, Neneng. Tani, ado ti makakita ka da tayo dito eh. Alan, mapan kayo nuan. Ay, babay nga rodan, tatang. Sige. Panawan kayo dito yan. Ay, sayang. Saan ko ang naarakop ni tatang, nanang? Ala, umay ka na anak ko. Agawid tan. Nakaturugan ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Saan a pinagan-ano ti amana? Magagaran launay piman na makakita kan makarakop iti amana. Ngamjak ni namnama akas jay ti jarna nakakita kada kami nga gina. Uray impagpagapo na la kumay ti putot na. Ngam nakadkadlaw nga awan iiliwan na iti anak ko. Nanang, apay ngagsangsangit ka. Kunak man no nakaturog ka na anak ko. Saan pa'y? Al-ala aglatiturog ko. Namapay ngay ngagsangsangit ka. Awan anak ko. Alam maturog ka nuwan. Di ka agpuy-puyat tamadi. Alam maturog tan ano. At dala na lagip ko. Iso ang nagsagitak. Alam, good night anak ko. Tatang, ikarigatak na gabrod. Iso apang asiyo tatulungan dak ngagdiskitar iti pagabrod ko. Dak kayat nga agbanag to ang nakakaasi ti anak ko. Iso nga ipaay ko amin akasapulan na. Tapno makalpas iti panag-adal na. Apay, talaga ka day asaanan anang nangted iti suporta ti amaniyana. Awanan tatang. Naminsan laan ng tad iti suporta ti anak na. Saanan anapasarunwan. Jakmat kayat adagulitan. Tadyak kayat ti maibabain. Oo na yan. Apay nga ya di na ito ti pagrebengan na iti anak na kat baknang dan samas. Talaga abak nang da. Taado ti negosyo da. Ado ti sanikwada. Ngambaybayan yung tatang. No awan pakibiyangan na iti anak na. Awan laang.
Tapat siya asaan na tayo abay-bay anti Diyos Ana Marswa. Tata. Daddy, kurang tingtod ni Mami a kwarta. Nayunan niyo man. Apay, manutintod na aya, Francine, anak ko. 500 pesos lang. Nagbasit. Nagkirmat at talaga ni Mami. At iti magasot. Sobra daytan nga allowance mo iti may sangal daw. Kurang At dapay gatangak ka sa pulak igi school. Yag yun ta sa nga ribo. Alang aron, basta agadal ka na yung baguan. Di oray man sa anak ang makaadal. Taado mo't tinegosyo tayo, Daddy. Dumalata no da na ilupas mo akurso, anak ko. Wan, di kay madanagan. Tagad adalakmat. Makalpasak tulat na Hello, Nanang. Siyak ka naman ng contest day ti pageant iti school. Kasta ay anak ko. Ay katmayat Sigurado man nga roden ang mga bangka, anak ko. Narigat ti mang namnama, Nanang. Ngamin, napigsa dagi kalaban ko. Basta lalaingam. Ay, no adda ako madita. Siyak ti numero 1 para suporta manak ko. Sana bale, tadadalola kan lolo. Kanayon nakasukunan ni lolo no kasdya marabyan na kag-practice si school. Naimbag nga ron, tada bisikleta na nga usaran na nga da sidecar na apang suksukon na kanya. Ala, bayam tano awan ton ti paggastusan ta. Igatangan tanto ni lolom iti tricycle na. Tapno adda pangitulod kan pangsundo na kan anak ko. Siyak ton ti gumatang para kan kuana, Nanang. Igatangak to no bumaknangak. Ay nay, nakablawan ka, apok. Sikamanon tinangabak. Agyaman nak, Lola. Si kamot nga minti kapintasan, ken kalaingan kadakwada amin, napaok. Si kapay ti katayagan da amin. Saan mat, Lolo? Naglalaing tupay dagiti kalaban ko. Ingam si kalata ti kalaingan, napaok. Nala, mapantayon tane rabiin. Intay lumugan na ni Jay Narkila tayo at tricycle. Apagluganan tayo nga gawid. Mapan kami anak ko. Agbati kan dito balay. Mapan kamin, Francine. Mangan kayon tunwan, tane. Agdardaras kami. Kunak man numangal daw kayo dito balay. Ay na, saanan, tane. Agururay tay kliyente me. Imawag ngamin, kat masapul asabtan me. Tay kwartak nga rod Rumwarak no madamdama. Ala, ikaw mo na mi. Takasimot na 1 kwarta ti anak ta. Busy kayo akalayo nan iti negosyo yu anak ko. Di kay sapay mangmanganan iti husto nga oras. Katain nyo aywanan nyo ti salon at yu anak ko. Sana bale, awan mo trikrik-naan mi iti bagi mi mama. Nasalon at kami ngagpadpada iti asawa. Awan pa'y mariknayo ita. Ngaminton mapanan ti edad yu. Isunton ti pakariknaan nyo iti nasakit. Saan mama? Nasalon at kami ngagasawa. Sayang mat ngamin tinapintas nga oportunidad no paluspusan mi. Day talatan agpapaado iti kwarta ter aramitan nyo. Baknang kayon, may sadya anak yo. Anya pa'y laang tiyag agawaan nyo aya. Aywan, kumusta di putot mo iti ruwar? Ikikamala ka di iti suporta? Inikak iday din. Umdas da jaya na pangrugyan ta. Jay ko nam 10,000 pesos nga inted mo. No kasta, naminsan kalaan ang tad iti kwarta kadakwada. Wen mama, tadyak kayat nga agapa kami kani Aimee no maamuan na suportarak ti putot ko. Anya, mabalin mo mo't ngay sekreto. Kaasi jay anak mo. Kat kinumustam no anya ti kasasaad na itan. Sana na masapol mama. Dagulit na nga rod iti. Umanawag da nga agina. Isangin black ko idan. Saan da ko na makontak na gijay? Kaasi mo't jay anak mo. Amangan no kasapulan na titulong. Adamot di inana. Di na baybay anti anak mi mama. Kan may sa, diyak kaya tamang namnamadalatan kanyak. Isangin black ko idan. Agram da Manggad da tamno da igatang da iti kananda. Manumot latitid mo ang maikisay iti kinabaknang mo anak ko.
Di mo ko maimutan di anak mo. Ta anak mo lataday jay. Nagtaod mismo ken ka, anak ko. Napateg ti pamilyak, mama. Jak kayat amarakrak. Isa jak kayat ti agarami di ti panggapuan ti saan mi apag kinaawatan iti asawak. Ay na nangabag ta po ko ta. Ison tumanan ti laban da inton piyesta ti ili tayaw. Uwan nga ron bakit? Ay nayana, apo kaok. Lalaingam tumanan wine. Tapno si kanto ti na ti ili tayaw. Ikarigatak lolo. Ipakat ko amin ang kabailak. Ay nakapimpintas ka nga men, apaok. Napintas ka lang arudain, nalaing ka pa eh. Ano pa'y ti talintom? Malala ka launay kanyak. Imalay ti inana. Ah, Anya kumamot tinala na kang kangay. Agraramang kamo talaklakayan. Yan anak ko, balasang ka na talaga. Kablaawan ka, nakalpas ka iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo, nanang. Inkarigatan nyo tinang paadal kanyak. Agyaman nakmatadinak pinaay anak ko. Naragpat mo ti arapaap mo. Kun arapaap kumatan para kan ka. Aywan, adda kumpanya ang mga lala kanyak ng agbalin a modelo. Para kano iti produkto da. Kat adakan ka dayta ang anak ko. Sikat ang desisyon iti dayta. No kasta, umanugot kayong agbalinak a modelo? Kat no kayat mo, di kayat kumatan anak ko. ay giant ti apo ko ta bakit? Adan ititibi ti apo ko ta. Ay na, japo ko na ya. Kasla jak pa'y lapat dyan na mabuyatan iti TV nag iti komersyal na. Naglay nga talaga ti apo ko. Apo ko ta ko namot ay sayang laan ta saan anay pasurot ti apelyido na kanata. Diyay mo't paliwawang nga ama natin ang ipasurutan ni Ellen iti apelyido niya na. Ay, huwag nga roda. Ngaman niya nga tamot ti makunana no mabuyan na ti anak na iti tibay. Ay, jak amo paliwawang na di alalakay. Di na sinuportaran ti anak na. Awan pakibiyangan na. Ay ngam oreno kasta, nakaadal na ti apo ko ta, kat simikat pa yan. Gapoy ti kinasingpat, kinapintas, kinalaing na. No kasta, saan kan nga agsubli ijabraw danak kao? Saan ang tatang? Di nakmat palubusan ng ti apo ko yung agtrabaho iti abroad. Katuan atanay, mapanmutan ti idan mau. Kun adamutan na talaga da trabaho ti anak mau. Agsasalupang pa'y nagiti sideline na iti panagmod-model na. Kun nadumo pa'y komersyal na. Wen nga ro tatang, jak ninamnama akastoy ti pagbanagan ti anak ko. Way, iso nga agyaman tayo ti Diyos, ta saan na kayaw ang binaybayan nga gina. Anyat ko na ti doktor mo, anak ko. Masapol nga agdialysis ak mama. Ngamin, nadadaal ka nun ti doa kidney. Oh, anyan. Apay nga yakas tamot ten tinagbanagam, anak ko. Tiyakmat ninamnamat ti kastya nagtong palak mama. Kat naigiddan pa iti panagsakit ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat amangan kanuno maopera. Anya. Dakkala kwarta ti maaramat iti dayta mama. Sa amangan no maibus ti ornong ming agasawa. Ay na, di mo panunutan ti kwarta. Ti importante, agimbag kayo ngagpadpada. Mama, Numuna kat saan mo't ang nag-eskwela ti anak yo. Tay nun una na mo't tinakiasawa. wan garon. Sapay sininaan namanen di may kaduang asawa na. Adamanen may katlo ka din nana. Ay, oray ko no makatumpungan iti talaga aparakan kwa na. Tapno aguli makaan.
da nag-message request kanyak. Asin, nagan ni Ronnie da ito yan. Nagsukat nga ta iti account na. Kita agman di chat na. Mangum kumusta? Itaman pa'y anak kalagip da ito ang tao. Kumustaan na ti anak na. Reply aklatan. Lukas na. Kinuntak na ka ti amam, anak ko. Wala nang. Kumusta anak mat? Kanayon na kano ang mabuyan dagiti commercials ko. Itatasikat kan? Sana kala malagi pa kumustaan. Idinto tay di basit ka. Di nakapulos talyawan. Ala, lipatan yung tinapalabas, nanang. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo? Maipalagip lang amin tinapalabas, anak ko. Nagbalin ka akas lanis-nis nga wan serserbi na kankwana. Sa ita, kundi parik na kan ka. Iwak siyon na ita sakit tinakam yo kanitatang, tani. Masakit ti amak, nanang. Ada na dagsan na sakit na. Kan uray kano ti asawa na. Madama ti pa nagpaagas da. Kat saan da na makatrabaho. Ospital balay la kanon da ayan da. Anya? Kaya't nakano nga ron na makita, nanang. Anya? Ay saan? Amangan no anya ti aramidan ti asawa na. Okay kano lang mati ti asawa na. Iso ano mabalin. Mapanakita ayan ni tatang takayat kumata makita manan. Makaamu ka. Desisyon mo dayta, anak ko. Anak ko, pakawanan na ko ma. Tatang, kasto'y gayam tirik na tarakop ti ama. Nagragsak. Ano tinagkurangakan ka, anak ko? Pakawanan na ko ma. Ala, lipatan yung tinapalabas. Agpaimbag kayo kiti. Agpapiksa kayo, tatang. Tsaka mo naging bagak tupay. Talo titimpora sakit ko. Kan oray ti asawak, nakapsutan. Agpada kami na masakit. Nabaybayan mi pa yan nagtinegosyo mi. Isa nalugi aminan. Tila pagdanagak. Kasano lang at anti kamsat mo no awan kamin iti inana. Nakakasimat ti anak mi. Naibagkan ka ta napintasan ti biyag mo, anak ko. Naasi unay ti Diyos, tatang. Isutin ang tulong kada kami. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Kasano nga ta masulitak tinagkurangak ken ka, anak ko. Kat masakitak matan. Ala, di yun panunutan dayta. Basta agpaimbag kayo, tatang. Un kayam, di ka pa'y pumampanawan. Inawagak itay ti kabsat mo. Imbagak nga umay ka. Iso nga urayam tapa umay ka nun. Kaya't nakaama-am-am mo, anak. Awanin da papakan, mama. Imbatid akon man ang yana. Awanin kat-katuan. Tawan matanday di lola. Ala, di ka madanagan. Ada ka kadkaduham ading ko. Di ka baybayan. Amo ka kasapulam ti tulong. Tana sa uamin ni tatang ti sitwasyon nyo. Wan nga ron. Awanin dagiti negosyo mi. Nakasalda pa yan te balay mi. Pinanawan nakmatan ti kadandan na kalalaki. No kayat mo. Umay ka ije balay mi. Agnaad ka ni ije balay. Ingkarik iti amata adi ka baybayan. Mabayin aksa. Kababayin manang. Di ka kumagbabain. Awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Iso ano kayat mo? Sumurot kan kanya kiti panagawid ko. Taijayan balay mi ti pagnaadam ading ko. Alaman nga rod manang. Ngamin, awan ti sabali nga amo ka papanan. Agyaman akmanan manang. Tauray binaybayan na kaday ti papa.
Si dadaan kalat na tumulong. Nagsaya at di pa nagpuspuso. Awan umartap iti tao na saya at ti panagpuspuso na. Gat sigurado nga agbalinto ang nabaligi ti masakbayan na. Alaga gayem, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot madlangan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.